Tharikira gatagati ka aikari itura ria Mukatani kaunti-ini ya Kajiado na nyamu cia githaka kuma mutito-ini wa Imbirikani irerikana ikoretwo ikiyumiria mahinda kwa mahinda, gukirikana miruthi na hiti ni cikoretwo igitharikira mahiu ma aikari aya na makiria mathaini ma utuku. Hizi wanyama sapori wanaingia maboma, hata tukifiringa maboma wanaingia tu wanakula, wanaharibu hizi mzigo. Sasa sisi tunasema mfanye vile tutakaa na hao wanyama kwa sababu wanatusumbua sana. Baka hata hizi kama paka hizi za ni undu wa hathara iria koretwo igicungiririo ni tharikira ici cia mahiu, aikari itura riri makoretwo makinyitana na ikundi na kuhitana na nyamu ici kuria macitharikagira kana guciikirira thumu, undu uria urerikana ukoretwo ugicungiriria muigana wa nyamu cia githaka mutito-ini wa Imbirikani nyihe. Ilikuwa simba akifanya madhara, iwe ni simba ama ni fisi ama ni mbweha, watu wengine huchukua mikuki na kuinda hawa simba. Na kwa kuwa the likes of hyenas ni ngumu sana kuwaua, watu wana poison, ambaye wakipoison inaleta madhara kubwa sana, inaua vultures na vitu vingine yote. Niguo kuhurana na mutugo uyu wa aikari gwikirira nyamu cia githaka thumu, gikundi kimwe gia kumenyera nyamu cia githaka ni kiambiririe mubango wa kuriha aikari othe aria mahiu mao matharikiiru, na oho gikoretwo gikimateithiriria kurigishiria nyumba ciao na njira ati nyamu cia githaka itingihota kuingira micini yao. Ng'ombe ikikuliwa ndani ya boma ama ichukuliwe lazima na simba, tunalipa shilingi 35,000. Kama ni mbuzi ama kondoo 5,000, kama ni punda tunalipa 12,000. Lakini kama boma haijafenziwa vizuri utapoteza 70% ya hiyo pesa. Growth rate ya simba imekuja juu kwa sababu mambo ya poisoning imeisha, na pia wananchi wamekubali kwamba pia mnyama wa porini anaweza faidi mfugaji wa kawaida. Ni mubango ukoretwo na uguni kuona mwaka mwituku gikundi giki kirerikana kuhuthira makiria ma ciringi milioni 8 niguo kuriha aikari othe aria mahiu mao matharikiirwo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.